Ajde sad izaberi jednu kartu. Čekaj ovako, reci stop u stvari. Stop. Evo, uzmi kartu, pogledaj, pokaži kameri. Dobre, sad si tu, to je 9 treš, nije bitno kako sam vidio. Sad poklopim i sad pogledaj i dobro gledaj ima li igdje ovdje karte te iste. Ne. Nema, ajde još jednom. Ima li? Nema. Ne ste zato sam jednu kartu prije klikajte gora da izvedite iz kutije. I to je ta 9. Ali izmijemo ovako. Uzmemo kralja, samo ga dole. I opet i kaže stop. Stop. Idemo jednu kartu. 9. I sad prolazimo, znači 9 kroz kutiju. I opet je ovdje 9. Ali ovako, u stvari nije samo jedna 9. Kad pukamo prstima, sve su karte 9.